وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. Prenosi se od Ebu Hureyre radi Allahu anhu da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kada čovjek preseli na ahiret, prestanu mu teći nagrade za dobra djela, osim u 3 slučaja: trajna sadaka, znanjem kojim se drugi koriste poslije njegove smrti, i dobro odgojeno dijete koje upućuje dovu za njega.